Waishilizi watukufu wa hezemba za matangazo zilio hundanini zilio bonze, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mada mbili huenda ndaru muhimu ndo zipangao lejelehu la hezi habari za hatu za Comores za usiku wa lewenu tarehe monsi ya mwezi wa Mars mahaziwizili wa 24. Wenji wa hoa Komori walokinyume na azali ya sumani kwa jaka udhani ya ukaya 2024 ngejo huja. Wakomori warendwa mbe ya imaya ngwa hamlao zidamu zahao ni mashirika ya kijeni yaliyo banonsi juu husu namna yebie ya ughali ya hemkomori ya itinzao nana zinzia za mawasiliano za interneti na ufanya apel zinzia za telefoni zonti pia mkomor hadungiwa ngutsonzwa edam. Nur el Fatihu mwana wa mfaume rais azali asumani mdu wa fikra za usaidia maendeleo ya yonti, lakini wasisi wa gor ye jukumu ya irwa wao harmayenti ngefikirili wao namna indwa jina Chabakat Al Internetya gujofanya matala zuzu husu namna umjibalio ni hamu ya Nur el Fatihu ahali mashawiri wa hezi habari za kinafsia zahira isi wa he daula winji wa maelezo harma hezi habari zatu za Comores za usiku wa leo woyin. Kabla ya simjia harma ze mada itimbu ikao do za panga lejeleho la hezi habari za hatu za Comores do ulauzi za ariremna bweranzinda iho Mitsamiouli Mdjini hojao rieshelezize gnandzi ya pangagnilé ya ukaya ngela dhimu ya bibabo ya he ya je ya towe kalisho bimana de silipo ya hahebanu ya iwonesi wa Comores ya ukaya hakika ye gnandzi ikaya do iro yao ye kalisho ya hahe yo gnandzi ya pangagnilé na pangagnilé harma emiji ya kilozi ngamzijwa nyonti pia eka lija abokoju basi gnandzi ya hayo ka ibe hoda honiende ya humisiwa ilijo huma yo ubarizi ledaho yo usijini ledaho lakini ye kaihumu yo ujiba izo zonti pia ngari zielezao ya ukangela dhimu ya jebanu ye mwana mojao Mitsamiouli Mdjini ya je ya towe ekalisho bimana de silipo yankudi ya hahe ya jebanu ya jeitowe ya hakikisha usoni mwa wa Komori ya ukaya yo kainu kuvushe ya gnandzi ya pangagnilé yo kainu gnandzi ya pangagnilé sha yo unuka mandamu izo winji wa maelezo ngarjo uzitsaha haukangari mparao rae rwanduze rweshelezi zenronoro ya ukaya Ibrahim Inoussa nono yeti bana gnandzi ya pangagnilé sha almuhimu wajombano wazaze waonda ujo wa kabila jo wa kabili haundo harmazenti zijao ili litsaheri juwe ye gnandzi ya pangagnilé inu ilanda hobi hoka ije ibambaye itsahele dingo hari wandu wa mjuwe hata sababu kaya hari mwanzo ya chamfue yemrikao nge intouchable harma unjia harma ezi habari za hatu za Komori do honesa ya ukaya omjo wahe ele shirika numero 1 mondiali kaungatamba wide wa mando number wa handa harma ye dunia harma ze hazi zihusiwa nao na ndrongo za misafara ya baharini weilambao MSC omjo wa hahe ngarihisiyo ya ukaya wanazijana wanu wa ili mawaziri kaungarja ukaya riware ya bwejinji Ahmed Bazi na mzabudu wa Muhammad Chafin ngar aminio ya ukaya mdungano wa hao wazima na Nur el Fatihu mkono kwa mkono haamri ya hemu wahe daula ili utsaha omjo wahele shirika la MSC lije lihale darabanutiju ngardhanio ya ukaya ze Nur zandiso ribenushia ya uka Nur el Fatihu ngwendo hahamu ya he faida ya ho wa Comores wonti pia habeshele yadu heshele ziza ya ukanga rendao takriban rendera fanye maha ranzi mkataba wa hisa
wa hele shirika la Kofi Pri Bolore ikao waudwarawa wakawarwawa ye jukumu ya homba huo ye taka zebidwa hopori ya mroni inurambao manutention. Kofi Pri Bolore hakana muda wa mahakume ya kamilim kama hakaurawa ye jukumu ya homba hula waheze kontoneri wangu habonze hujana na umziba hizo ulawa hunu masiwani inurambao manutention ikao yedi akana ye pori ya mroni ya ubawa etaka harma muda wa mahakume. Kofi Pri Bolore ye kontra ya hahe ihisa na mahadisi yendelea ya utsaha ya jue ya rejei yake harma kontra ya nyumeni kazija mkinishiha Nur El Fatihu ikao garjoka ya weide mwana wa mfaume hanikiwa ye jukumu wazimane mawaziri wanuwa ile Ahmed Bazi na mzabudu wa Muhammad Shafi wafikirlie enamna yensi ya ladhimu ibasa uhe harma yankiba yankiba ya hionsi ya hatu kaina ujua uparhani haikenti ihaledara ekakatsina zena uzonti pia za misafara ya baharini hauka yezindui kaodo rumiao hundani harma winji wahazo mafumvu mengo shenda na shenda harma jana ngazila wao hobonze izo ndrongo ikao kazi tupashia anvio ezinji za hazo shangazi pashiao markab harma kontrainu bandia ihisa mkataba wa Kofi Pri Bolore Nuru El Fatihu na mzabudu wa Muhammad Shafiu na woi waziri wa habari za yankiba za yonti hatu bwana Ahmed Bazi wa waka wa Tiankabambonzi hata wahundu mafaka baina ya homjo wa hele shirika kuu hadaraja mwando harmeduni ya uhusu ya misafara ya baharini MSC. Lazima rishukurie hauka karitsibanu haudo hamba basi zenda onai basi lazima rambi hata nezenda ondo uodo ukweli wa matangazo ya kweli ya uruhusu ensi ya hatu no imathamana warirumao wajue wabasa weyensi rihisi ya ukaya ethamani ya hemana wa mfaume ya inika ebiswara ya homjo wa hele shirika la MSC ebanu ntiju ngarhisio ya ukayanga bondrongo zinjika yao Nur El Fatihungu zisaidio hafaida nzima ya huwa nansi nana domjo wa hahe hujajia saidie umwendeleo hawastwa wa helapitali el marufu ikao vanu rizamba urihisa yandiso nalejua umjo wa hahe huka ahali mashawiri wa mwando husu ziyabari za kinafsi ya zahira isi wa hedaula mzewae ngari aminio ya ukaya ele shirika la MSC uhaladara ukaya abasa Comores ulio obonze nana etajiri ulio hundani katu babata hata eka etaka ya hahe ngena zemali zimni hanikiwazo ne banki eka ngena zemali za hahe hazitumu obonze guhundo ibiswara ya uzivahiza ziwasuli hunu wakati waladhimu haupashia ye markab ya MSC garjoka ya MSC Woido numéro 1 mondial en matière de transport maritime. Bimana woide wa mwando ulonaye jirma neze biswara za uka haini mbahindu ya hatu. Bimana ilio harma conteneur. Ilio bonze. Ya juwe ya irenge haraka ya iwasulishe hunu masiwani. Nguwazo nti hu 20. Haini nti hu 20. Ngabajao markabu ya MSC. Ija ibahuwa ze kontoneri za hatu zonti pia zilio hobonze. Badala inamna rakawienshi hale. Wakati la kanale shirika la Kofi Pri Bolore ikaudi ya kanikiwa manutention ya hensi ya hatu harma bandari ya mroni yabo zindu zinji zikau trene kazitaka wasuli hunu moroni wakati walavim kazitaka wasuli msamdu wakati walavim kazitaka wasuli fomboni wakati walavim abo matajiri menji wakaula hasara maksusu de diaspora ya baraka ya hatu wakaurawa etaka obonze hahunji ya hundani yabondo ngozi nji zika zire jaidingoni harmale panza la imakumira la niyo hunja abasa ngasina mahabanu takriban ranzi umtyomhono umkataba baina ya hele shirika la MSC ikaw sizamba ndonga mzibenundo wanawanu wo wararu mzabudu wa Muhammad Shafi Ahmed Bazi Nur El Fatihu Azali ya Sumani waudu wandu wakanae jukumu ya uruawa
ze fikra za uruhusie yankiba ijue ipengayo yankiba kaina ujopangayo ya hiyonsi ika kabati shirika la misafara ya baharini ya urawai kaka ya hatu iliyobonze idohuja wakati waladhimu hunu masiwani omtiom hono ni mahadithi no mwafaka wa parani ya baina ya MSA ni daula ya Comores ngari unaoka unuzade mhu uruhusuo risikale tabu ya mbahindu garjoka na tabu ya mali imatajiri wa hatu kwa sina chida za mali kwa tsunikiwa bimana kwa tsupatiwa neze banki yabola rikane tabu za haini mbahindu ritsa hawori irumie hundaniri joka kabati lonisho mpaka ariagize obonze wananyasi walobonzi wafanya uzehazi wahulawe zindu wahulawe chaka maususu wa jiwaunde nsi hatu abola dhima kwa tabi hao ekakabati markabu ya urawe zindu wakati waladhim zije hunu masiwani wakati waladhim abola dhima ritose Chabakat Al Internetya karisibanu basi ya ukritike ya uka heni bahanunzi ya joinda hakansi yabo bahanu balonkudi yabo omhimu hatu limoneseni ezenkudi za he Comores haukabalanzi yekakansi bahanu bwema yetwangali ya harma shuhuli bahanu balo mnakudi mtiti yabo bahanu ya kwenda hakansi ili ate shuhuli shonga hauka eke shuhuli gnandzi yomenyeha hauka ngondo haronesa ya ukabaladu bahanu balonkudi ayo sile namna ranzori fanya hazi Chabakat Al Internetya tobwan ngela himu heni kudi zilio harmensi rizibenue ili wahundi heshawiri lakin kesubidi risodoto wazen kudi basi nana zenje mazifanyishi hao harmensi au kawa uzade ulio harme masiwa ya Komori abaha heni mwana mkomori yabira ambassadeur harma umjiwaez yaliyo maguju yanzoinde volo harma umjiwaez yalo harma ye pare ya corniche yanzo yatembe harma umjiwaez gufurahi roho ya hae ikangono le daho la el maarufu abaha bahanu azali ne sirkali ya hae waliwasudisha maadui wa he Comores le maadui wa he Comores mjwao iso wakanza walifanyilie wakanza wariwashie Paul Mer enfant ani jumba la uzazi la zitanda mengomisano Mwenyezi Mungu utomrehemu amadi darusi mwana mshwa azali hauka misila wa umeshelea harma decision ya irenga kaja kubalie maadui wa hatu nado wazungu ikao le jumba hilo wakanza wajiwari saidie bure ye Paul Mer enfant ya zitanda 50 wakaanza wajiwari fanyilie bure sha Mwenyezi Mungu hamtukuza hamhifadhi hamadi darusi hambatinizo Mungu ya zirendao wakati akamanjishi jimla wa serikali habangarjo ujifanyilia lapitali ya hatu hamadi darusi garijo ujiwashi ya lapitali ya hatu kariti abaha wa ujari washiwa jumba la maternité inyongwa Paul Mer enfant ya zitanda 50 lelo umwazi uzili na mengomili yabo karja fikiri ngarendao rendera fanye barnamaji ya kweli ya waha lapitali ya 650 li zitanda majana marandaru na mengomitano tsazilangarizio olelozi si wahanjumeriribwe jinji husu omusiwa wa hela pitali el maruf haukarikana harara haukakarja kauelewa ze faida zijoka uparania karja kau amini si wahanjume riribwe abon suhambia maadui wa he Comores msuhambia ye palabre ya hemata wa he opposition ya uka na mroheri njie na lawe azali
ya waribe jinji. Waribe jinji la pitali el marufu kaka ina waswili. Rijali lo wa Komori ngwa onao. Le turu lila. Le twamaya ila. Ya bola thima. Li accepte. Eza fanishiha. Hakoa kati yonga mrumishiho. Harme radio ya Haiba FM. Siribe hata. Uhusuwa musiwa wa ila pitali el marufu. Haukanjaka welewa haukanjaka. Sikana harara. Njaka welewa sefalikiza madida rusina azali. Sihimiti zireme. Lelo la diman shukurie. Karitibanu, hautono hamba zembi, za henti inu, ekababenu hanjema, zifanishiha harmenti inu, na rizikubali, ukazinu zifanishiha, zinu zikiri, baizo dezijo utsongeza. Wato kufanya nrongo, harmenti, haukabanu ngabo mawaziri wanu walala wasi wato kufanya nrongo. Ngabo mamudiru jimla walovanu walala wasi wato kufanya nrongo. Ngeri zambe. Ukakwa tufanya nrongo ha? Ili wacha ufanya o wafanyao risi wasifu risambeze suifa zaize njema wafanyao ili wake wandu wake majalu wacha ufanya bawa omuhimu hatu ne matangazo ya hatu hindi omuhimu hatu ne matangazo ya hatu ensi ya Komori yendero omuhimu hatu ne matangazo ya hatu ensi ya Komori yendero Karitina fikira ikatindizo Chabakat Al Internetya. Karitina fikira ikatindizo entia hatu na endendo. Na iwaswili zetaambu ne mihima ili yo harmenti zibadili hizo dezarimi sabana. Nabongelelo wambao nura al-fatihu serikali oui ngabombizi jiri yo harme serikali. Zenongo pia kasondandro Ezendongo pia kasi swendandro. Gabo zenda onro gabo zendo nahi. Yema haminane azali ya iruma banu ranzi 2016. Hata na lelo. Ala kulli hali. Karna tsomba ukase nongongi zombi pia. Side namna hiyo. Gabo zakiri la isa azali ya ziwasulisha ine serikali ya hai. Gabo za tsukiri. Mengoni mwizo. Da zinuri zambaho zinu. Rilona hamunizo. Haukaizo karna uzichililia. Enamna wa Komori. Watsonzo ze damu. Uhusuze bie za ghali. Surtout de diaspora ya baraka ya hatu. Ijau haini mwaha. Ijau haini mwezwa sita. Ngabo wana wa Komori wenji. Ikangu wajau hanu haini mwezwa sita. Ngabo wajau haini mwaha. Ngabo wajau haini mwaha wavili. Ngabo wajau haini mwaha wararu. Ngawe marura na vinyomanga. Ngawe marura na vinyomanga. Hakati zele zandu no tsodore jei. Etafsiri ya mrura na vinyomanga hindi. Mrulo manga ya rohabanu. Harmenti ya tabinu. Ya ranti mzaza hahe na mbabahe. Na mjomba hahe. Nuwana shohahe. Nuwana shewahe. Nuwana hahe. Nefamia hahe. Nda ya nshiyo mahalani ya tuhafiliha ukaharoshia wandu. Sho waroshia wandu. Waukabwa marura na vinyomanga. Waroshia Komori. Waroshia Komori. Kau haini mbahindu wa ihunda haina mwezi. Gwafikirlia we mzaza hawa ulohunu. Gwafikirlia we mwanamsho hawa ulohunu. Gwafikirlia we mjomba ulohunu. Gwafikirlia we mwana hahe ulohunu. Hawo simrura na vinyomanga. Wanu vinyomanga wotimria bala bute udungo hunaonziani. Jemaru isi. Wanu mrura na vinyomanga wotimria bala bute ya mvinyo udungo hunaonziani. Wumrikawo. Eza hahe zo handuze. Eza hahe zo hahe. Eza hahe zo mjini hao. Eza hahe za hentia hahe. Hazibadingo. Hazibadingo katuta hazijue. Mnyanya hatsobakisha na mnyanya. Basi. Enge la vima. La vima rieshelezize sirikali ukangabo za tsukiri. Kangari hisio ukangabo zikirio. Haungabo zakiri. Simangweni mweze biye za ughali zilio harmenti inu. Wana wa Komori ngwa tsonzwa uze damu. Na istahikiri kani anvio ya hatu. Daula ya Komori. Beshwa Johari na Muhammad Said Abdallah Mshangama. Wahuzuye Komori.
shaze sirikali za birabanu zonsi pia ranziru wakati wa johari hata na lelo sisi wakosefu wa ukarikani anvyo za hatu. Sisi wakosefu wa ukarikani anvyo za hatu. Ikililu hakabanu harenge baadhi ya hizi mali la huzaze pasporo za uraia wa ankiba. Ende hahulu mabombo maili ya anvyo. Hakana konseye wa hahewa mwa anzi wo piloti mengoni mema piloti wa mwando wa ensi hatu. Wa mroto wende warengeze mali hizo wa hulu mabombo ya anvyo. Hata naba he mabombo ya anvyo ya ukardia yaona, kardia judia. Kartu joba hanyaliyo. Zemali zende pombono. Ala kulli hali. Ensi ya hatu karisi wasoshe. Wasi ukakarishindira kana anvyo. Afauzia wa Mahamudu Swadiki. Mdumshe wa Shenil Kamula. Hato shinda, hahundu mahadisi, na mwafaka, na ustaarabu, na mapesa, hata ngena anvion mbili. Ngena anvion mbili Comores. Daula ya Comores, ketushido kanavyo. Bali manunuti kosefu wa mapesa. Banu kadamba kasima tajiri ya ukarendera hule mapesa. Haukanga rujwawe kiasi ya hebije ya hensi ya hatu ya shinji yao. Haini mwezi ya shinji yao. Haini mwezi wa wararu ya shinji yao. Haini mahanga rujwao karti wa sooshe. Kartu jihadaya ya ukarambi ukaya. Daula ya Comores ndi ya hule anvyo. Ala kulli hali. Kasiti wa uwawa anvyo si wa uhadithi. Nwe daula ya Comores kane anvyo ya hayo shirikala hayo. Rijwe rijijenge. Haka zetabu ziriremao lelo. Dokaya umjon mfano wa Ethiopian Airline. Hajabanu hari hadaya hahada wanansi. Weyaka ujaumandoni hasisi hata zebei mruaka uhunda bie ya zihuime ngomirandaru 600 euro. Zihuime ngomirandaru wodabu ya kanzari hadai. Shabu ya rambuwa ya isayanjia harmaensi. Ema vamana walio harmaensi uhusu ze hazi za misafara. Bandi ya wajuale pato wanjia harmansi si yambao nsi ya Kiislamu shayo nsi ya Kiislamu hauke minyo neze tabia za hoa nansi wotsi wanadamu wenda uharma mwedu wa Kiislamu wadungia vanu ngwatsonza wa Comores ze damu karina ujuari daze tinafuma karina ujuari daze umhima wa hensi ya hatu urema wensi ya hatu karna ujua ridaze karna ujua ridaze riba kibanu rudore makoti hojuma damu itonzo wa Comores dabo wodumva wa hezebie narangalie namna le shirika ema shirika ya nyoma ili Comores Telecom na telma namna wadungia wa Comores wa watonzao ze damu. Ala kulli hali de connexion ya hem Comores ya irumia hunka ani no yani yensi he daula ihimilia wa Comores watonzwa ze damu mimi amchojone samfano sika ukana connexion ya ralizi huzili 20 euro ne irumia harmansi hukume na nsanu. Yabo harmama izisika urumia 40 euro ya connexion. Lelo ngasina mahamili banu mpaka nrumie 40,000 bimana 80 euro. 80 euro ya heze video ne connexion ya hangu nrumiao haini mwezi. Kabati mkomori ulo hunu ushindo hangalia video ya dakika mengo miraru. Wodo ugali wa he connexion namna iliyo ranzi ufanya appel upare mru harma telefoni ranzi connexion wiyo yani ala kulli hali narambilwa yesiri ilomba banu babanu rikabanu harma yezi ya mahakumena mili ya medabdala. Rikabanu harma yezi ya mahakumena mili ya medabdala. Rijal kaza na mahasita ya johari.
rijarikana na mwaha waheyezi ya basijus rijarikana mwaha mahamili ya taki rijarikana maha miraru ya azali 1 rijarikana mahamine ya azali 1 tena hata rijerwa sulibanu hata rijerwa sulibanu umjo wahe connexion harmenti hatu harmwe internet unu wade mziro ritsimba ukufuru wakomori watsimba ukufuru vanu ngari nyonye wao vanu eze mali ya mashirika ya nyoma hili telma na Comores Telecom wanyonyao haukawanu wanyonyao wa Comores ebanu eze mali zinu kwa sinikawe serikali ndrabo zemali zinu wa Comores watsonzo uzedamu hata sababu de connexion nezi apeli za mashirika nyoma hili yanuka twendele serikali ekari angalia isho Comores Telecom yani kao ye serikali haini mwezi nisho shinji yao harma ele shirika haini mwezi ne mapato ya hema dhamana wali yo Comores Telecom wajitajirisa hakagarangali yao wanungari onao ze train de vie za hema dhamana wahu wa Comores Telecom harme mahakume na misanu rulonio inu enamne maisha ya hao ya badilia haina mdulo chef de département haruma ele shirika harme le shirika la Comores Telecom harme mahakume na misanu rulonio inu kariti wa fumacho ngari wonao ranzie majumba ranzie nafasi et ma chef de département ne ma chef de service ne zetio mbali na mbali zili yo harma le shirika la Comores Telecom izo hal kadhalika zitia na ganda harma le shirika la telma hakabane za Comores Telecom izo ngazirengwao ngazeda upombono ngaratsonzo zedamu wa Comores pia ngwatsonzo zedamu kabati connexion ilo ghali duniani njuma e connexion ya wa Comores harmati maskini hamada yunu ikao owenji wa huwa Comores duwato ufanya hazi owenji wa huwa Comores duwato ufanya hazi ikao wafanya hazi umshara wa hao wanikwa uharma mwezi kutsulungana ne maisha ya haina usiku ya hevi quotidienne ala kuli hali karna ujua rijelisa sanywa banu e daula e sirikali ngela dhimwe ilengeza hao jukumu haka sisi karina ujua udaza ngari hutajawe mawakala wa inti hatu wafanyishese enquête parlementaire uhuswe mashirika yanu ema ile namna indao haka kaiti haki na nyinyi madhamana wa daula ngamzitana bahiyo haka ngarujua waziri ishiali wao haini mwezi waziri yali wazi hujana na mengo misanu haruma mwezi isoga sumbo uhisa hakafe na mrengo wandu yamonga jua ze connexion ze tabush nyinyi nganyazi avantage za nyinyi serikali nikwa ze connexion nikwa ze telefoni za bure watsona wandu hamadasi litia umapesa harmainti sisi litia umapesa na tuamadasi watangazaji lirongo wao liruhusuo wandu wa hule connexion haka sisi nga liruhusuo wandu wa hule connexion yabo Comores Telecom na telma kwa na ujua wa hilengi hama wandu jau paske sisi litia umapesa harma le shirika harme mashirika yanu e daula ngela thimu waju seshe hitwa paske zinu kazi na ujua ukihe namna inu ala kulli hali kazi na ujua ukahe namna inu gazanzonge di ngosi wandu wabadili omwendo unu kauna ukiri hauka zinu ndizo radio zitaha rizitahe na wala waloki nyume na azali waloki nyume na azali lelo wa wakanda wanuti wandu wa nyumeni
Banu walo kinyume na azali Asumani. Kwa na usubuti hamba zinu lizamba uzinu kwa na usubuti uzamba. Haukaya wanunda uwawo wanudu watsokaya. Dauna sambi walo kinyume na azali lelo. Wanudu watsokawe na sambi. Wanude masambisti. Wanudu watsokana una ikililu. Wanudu watsokana una azali Wanudu wada wow. Engwa joka ulihimilia warambe nungu hindi. Ha? Wajuka urihimilia warambe nungo hindi ni uhusu nungo hamanda zinu. Walavimu wa zambi ndasi. Sibuzi? Walavimu wa zambi mawakala. Walavimu wa zambi sirkali. Mwabaga mwanzo mrifanye mke na hamu ni maraya wanu. Politiki ya nuru elfatihu. Mwana wa mfaume. Harambia hindi. Habagu sawe mashababi. Wanduwaji watanganyie. Eni ulona fikira ya itowe ili litowe zetambu. Mbali na mbali zile mawenzi. Emhima hamada unu kwezi. Ni sirkali. Emhima hamada unu mwanama. Nuru elfatihu. Hode politiki wa yeleha. Efotingyo namba. Efotingyo ya hatu sisi maranya. Risubisewo rilo ma victime. Uhusue comportement. Hale rwamba de maduani edo anru wajazaze mba. Harbe mahayabi la yonti pia. Hale rido hamba ukaya. Wanru walomo tijubanu. Wajazaze mba, waundai majumba, wahiba, walau jau. Waude maduani yode hale. Lelo ze train de vie zichowaha ziwaha zibaki harbe mashirika ya nyuma ili Comores Telecom na telma ya telma ya ukatsuba kibanu harimaze banki za hatu ya unga sugo uroha hawendelea bushini yendi angaria wazungu iso tabu mkuu ekareno hanzari zingare le shirika la telma harma mahadithi riuzondo weri tsaheri juwe eze mali wari rengi ya ozinu ezo ngazi ndonda ngazi ndili yao wabushi no wazungu ngazi subaki banunzi juu sido wanazijana majana maili walo nao walo hazi zilatini ze faida la kauzilinda hauri zilinda nele shirika la telma wanu wanikiwa lisansi ya similiari wanikiwa lisansi ya similiari nezenti za lizingiza abantu si wenji rahana Morisi si wenji rahana Seychelles si wenji rahana Maldivu mashirika ya mawasiliano ya njia harumazenzi na zivumbua yabo msuhamba bushini haukailodele dimkula heba harili hindi lodele dimkula heba harili hindi bushini shaka msungo vumbua de maziwa ya rizingi za banu basi mashirika ya hazi ya prive ya hazi za mawasiliano hamatelma wakati ya kaunjia Orange ya kaunjia bushini Orange wakati ya kaunjia Morisi akaunjia Seychelles na Maldivu basize lisansi wakauziliva ha 50 miliard mashirika ya kijeni ya husianao na hazi za telekomunikasyon zakaubuliwa maprive wakaubuliwa wanjie wende wanikuwa lisansi warofanya hazi harme zentizari zingi za zinu basile pato la mali mashirika ya wakautowa no wanikiwa ze lisansi yandi sakati kabati siyabo ilo mtsinima 50 miliard sisi rinikiwa hasi miliard zabari yani lisansi la kautowa daula wakautowa wahulize
telma no yanjie banu tiju ya jiafanyi hazi. Daula ya Komori, serikali ya Komori nikiwa miliari 6 badala ya miliari mengo 5 ikawa izo zanikiwa zenti majirani zarizingiza msuhaba bushini le gangalansi lila ilo linikiwa hata 200 miliari. Na mfanye si anketi mwangalie zenti za njia ani mashirika mahu ya njia ya loma privé harma zenti majirani zarizingiza zonronge causa kauladinu rirevoye ze convention e convention ya hatu da sina tellement ye kauladinu rirevoye wanwa reji harma mahaidi hakai daula ya Komori dhulmishiha daula ya Komori dhulmishiha homshio wa hele shirika la telma banutiju karjambe la hatu longale ndonro shalo la hatu le shirika la Komori Telecom karjamba ngale ndonro shalo la hatu haka eshinjiao harma enti shinjiao harma le shirika la Komori Telecom ngashibakio harma enti hatu eshinjiao harma le shirika la telma ngashiro hao banu shedeza sobonze yabonga bo mitwala minji ala vimwandu wa hadisi haka karna ujuari hansi wa banu gasina mashirika maili yari hensi banu yari bubuwe banu hata ala kulli hali haubaya hizi habari za hatu za Komoro do hesheleziza ripare wajau yauka Mitsamiouli na mji hudumu ndondondro nana ye fami yahe gnandzi ya pangagnilé gnandzi ya pangagnilé ngela dhimu ije banu harmaze mimbari zinu ije itowe suraya ya hahe haka hariramba ukange na ridi halafu hindi haka uba hapa pandalao ya viazengozi ya jevani ya jihana yari onesina mnainu jauka na mnangalie banti naridi tsangwanga minaridi ntinaridi ya bali ya premi wani ya mfumatso ya jevani ya jaro neso kaminja fe matso wala ukafanya droit de réponse ya kweli ukasiramba ukaya we mfumatso adiramba ukaya ngao naridi ujauka ujidefende uoneso kakuti naridi izo kweli rihuono kadabili kujakanaridi rihuone kadabili ukazamiwa ni shati za mfumatso esilipankudi ya haho ya gnandzi ya pangagnilé udungo uitolea uwandu waitolea uwandu ranzi hunu hata ujaulo manga esilipankudi ya haho iyo ya gnandzi ya pangagnilé ne gnandzi ya pangagnilé yaho iyo nganzo ujeuhe ala tele banu wa Mitsamiouli wa huone hojao wa huone mpala banu anzuwa jo huone ni gnandzi ya pangagnilé yaho utowe gnandzi ya pangagnilé yaho iyo wandu wa iwone ukakweli yoda ila gnandzi ya pangagnilé ni wandu wa miji ya mbwanga mjuao pangagnilé gnandzi ya pangagnilé ka wandu wa yaniha harmi malahu ya hayo bahingara nzawo uje banu utowe gnandzi ya pangagnilé gnandzi ya pangagnilé yaho iyo kabati mkomori mwana mkomori ya dosubuti ya ile bimana kabati mwana mkomori ya dosubuti ya hulole ya dola gnandzi ya pangagnilé ya mnukanai ya dote ya gnandzi ya pangagnilé ya mnukanai ikawe kainja dahoni yotsoti sale daho ngamhulabiyo hazilabo za mguna mtume ngamumlabioni hazilabo za mguna mtume bwa Komori kangabo mwana mkomori yajo subuti yendi yalole gnandzi ya pangagnilé ya Mitsamiouli Mdjini ila hojao msujo ikahalo lwani mpango hambuda haugada shamwana mkomori wallahi ngamzilavo ukegnandzi ya pangagnilé ila wanwana morso rahanja mparano usiku njoka para njenele njensansa uwe uwajomba hahe no wazaza hahe wa Mitsamiouli hojao
no wana umaha akawa uduma bani hangu shatside nyanza pangagnilé usiku wangu jawo utsimlahanta wa usiku mashuri sikunjuka utamani usikunje kautamani njirambe rambe ze haya ni ze tabia za wajomba wahenyanza pangagnilé ya Mitsamiouli Mdjini ayo ngamwambio yo tarehe nkuu ayo tarehe nkuu ya he ahli ni makoko pia hata ijihise iyo tarehe nkuu shagarandi sao husomwe nyanza pangagnilé tosa na salam huju yahan ala barakatillah.